ایوارا بخیر بینرین چارپل مدیا یا برنامه پانوراما چارپل مدیا ایشف ازو افکاری خوزنار سوران ایسا امی بوارا بویارن وی هفته کل ولاتی ما لکردستان و هروها لجیهان رودانه امی بعثوانا بکن چند بویارن وسا امی بعثوانا بکن و ام البته بتبني وبرسو وشيروفي وأمي دي برنامج الدولة من ترببة وهذا بيجم كيك زنار رجع إيفارات بخير وتبخير هاتي إيفارات جي بخير سلاف جبوتا وتماشوانين چارپل مدياي وخباتكارين چارپل مدياي سپاس بلك اگر ام بحثا هناكي مجارة بكن وكي نمونه في حفتي لأوروبا سي چار جوينن ناف دولتی چی ببون یکی جوینکی لپاریسه پیشوازیه یازی داخوازه سروک فرانسا ماکرون که جبر پرسن اوروپا داخواز کرو لسر بویرا که ترمپ باسا اوکرانیا و اوکی جوینکی وسا لدار خستبون لپاریسه هروها جوینکی لمونیه جالیه کنسیا برفانیا یکتیانه توی لپاریس پیکاتو اوجی هندزان 1949 دا جبوک پیشیا روسیا پیشیا اوکی ورگرتن پاراستنا اوروپا اوکی جوینه که هاتوی چکرین آواز 61 سال بره نها لوی جارکتن لسروی جوینی دوی جوینی دا هلبت او دولتن که بشتار ببون باسا بویرین و داویه کرن و لسروی جوینه که هاتو بچه کرن هر وها لسعودی عربستان هیئت روسیا و امریکا لسر مثلا اوکرانیا روسیا و هلبت بویرین روجلاتا ناوین و داخوازی وان جوینکی و ساحت حتی چکرن ده همان روزی دا جوینکی جی دنا برا ترکیه و سروکی اوکرانیای زلنسکی و حتی پیکانین اما بکرتی اوکی مدد برنامه مدهی اکم بکرتی بحثا فانا بکن و هر وحد بویرکی دنجی بله هفدتين هيئة إمرالي ولباشور كردستان وندزانا كد هفدة مهدا هيئة كي كم جوانات بيجن هيئة إمرالي لسر داخواز عبد الله أوجالان كو أوساد بيجن كو بتشل رئيسدار مسعود برزانی را و هروها سروکی هرما کردستان نیچیروان بارزانی و سروکی یکتیان اجتماعی کردستان باول طلبانی هروها به سروکی حکومت کردستان مسعود برزانی را هفتینا بکن او هیئت چو و جاردن زوری البت بیانی وان چاپمنی مگوداری کریه حتی کم بکربن امی بحث واناجی بکن دیسا امی لروجاوای کردستان و سوریه گلکتشت دوی هفته دا قومینه امی بحثا واناجی بکن و خالکی دنجی امی بحثا بیارن که دوی هفته دا یا دوی هفته دا لباکوری کردستانه که چه هاتنه کرن امی بحثا واناجی بکن دوی برنامه خواه ایرودا ایشفدا بله هون دزانه که سبه 21 سباته 21 سباته ده جالی اونسکو و که روژا زمان زکماکی که هفکاره مد بجه زمان دایی که زنارد بجه زمان دایی که ده جالی اونسکو ده 1909 نهادا
اساسي دا حفظ سباتي دا لسر اخفينا اللي بيستو يكوي دا او بريار بيا بريار كي نام نتوي جوي روجي فردا او وك اكتيفيتي كي وك كاركي وك داخوازكي تناف جهاني دا بحثا زمانات تكرن وهر ولاتجي ياجي هر گلجی توی او کی دا لگور روش خو بحثا زمان خود که و اگر پیوست ببینیش بوی چاراکی هجید کن مگو هم بینم بیراوک و سبه 21 سبات از روژا زمان زکماکیه مجارین کنه هم سر وانا باخفن اون ایجا اما از بیجم که اگزنار او که زمانه و اگر تخوازی تشتکی بیجی کرم کم بیجین اگر نام در بازی تشتی دم Ya mesela zaman dibê taybetî em li ser bisekirin berg mesela zaman ji bo bi taybetî ji bo Bakurê Kurdistanê mesela ki gelekî girîng hebûn û tunebûna Kurdayê Kurdayetiyê yê astê xwe de ji bo wêyekê û îro jî zimanê Kurdî li ber em hergav dibe li ber tunebûnê yê ya jî asîmîlasyon li ser me heye ez bi xwe di wê qenaetê de me îdî asîmîlasyon têra vê rewşê nake li Bakurê Kurdistanê zimanê Kurdî li hemberî jenosîdê rûbirû ye yani ne hewa asîmîlasyon hêdî bihelandina wê îdî çi bigire zarokê me ê Kurdan nikare bi zimanê xwe dayîkê bipeyivin li kuça îdî tu zimanê tu Kurdî nabihîze ji aliyê zaroka de wexta zarok û ciwan eger bi zimanekî nepeyive pêşeroja wî zimanî jî tune ye di wê meanê de her aliyekî Kurdî her çi rêxistin bi çi dezgehên sivîl bi çi demokratîk ve dibe li ser vê mizanê bi rastî nehew di gotinê de di pratîkê de ciddî bifikirin û siyasetek hîn hevbeş û xurt û tezîqê bi ser vê dewletê de îdî vaya nayê tehamül kirin îdî va zulm e vîra min çend sal berê Serokkomarê Tirkiye Erdogan li Almanya demecek da got asîmîlasyon guneheke sûcekî însanî ye lê mixabin desthilatdarên Tirkiyê dewletê nabînin ki çi zulm û asîmîlasyonê li ser Kurda zimanê wan adetê wan urf û adetê wan dike îdî nehew asîmîlasyonê îdî ber bi jenosîdê de here ji ber wê yekê em dixwazin vê xesasiyetê bîne ziman her wiha bi vê münasebetê kî diwarê zimanê Kurdî di du kevra dîne ser hevdû jî divê em bi qedir binirxînin û piştgiriya wan bikin îro wek tê zanîn yani em ê vê diwarê nisbî jî bi wek îmkanek heye ki dibe zimanê hilbijartina zimanê dayîkê ba min dibe heta mimkun bi Kurd wê teva ku ez pêremim yani ji bo milletekî ewqa milyon wek zimanekî hilbijartî bê hilbijartin ev rûreşî ji bo dewletekê cê şermê ya va münaqeşe ser nabe lê teva vî hawî jî eger derzek biçûçik jî hebe divê mere vê derdê firetir bike vê îmkanê bêtir bikar bîne da ku bive zemînek ji bo em bikanibin di vî warî de hinek destkeftiyê din jî bi dest bixînin ba min her malbatek di serî de lê her partiyek di serî de her rêxistinek her komeleyek her dezgehekî sivîl her dezgehekî însanî divê di vî warî de hewl bide û bixwaze pêşiya vê jenosîdê bigire ev jî wek çik ew dezgehên ê diwarê ziman de ê partiyên di vî warî de li kuça û li malbata geriyanin ez bixwe wê qeda wan pîroz dikim û ez bi bilindayî dinirxînim mala wan ava destê wan sax bêg wan hîç tucarî têrê nake lê divê em hewl bidin veya wek derfetekê bikar bînin ji bo pêşerojê em bikanin bêtir vê qadê hîn xurtir bikin gavê di vî warî de gelek tişt hene divê mere dikane bivê lê mere û di vê derê jî wezîfa herî mezin dikeve ser malbata û bi taybetî jî dayîka
رجامه و هیویه ما جدایکی کرده هایی بکی مانی دمال خود بزاروک خود بکردی بپیون برا مالباتی ما برا مالی ما بکی مانی دبستانا ما دست پیکی کردی جبرگ مادن کی ام دولت کی دجی وی مافینا دمه ام جی بعینات لدجی وی سیاستیم راوستن و پراتیکا خوش نشان بدن با من دوی درید بوی وسیله است خوازم سیاست مداری کرده ایک بناوی کرده سیاست دکن دبی اوجی دست بی بکن سیاست کردی بکن اگر فکری ما و ذکری ما نوا کرده به ام باوریه نادن خلکی دبی ام حتی ممکن بحول بدن ای نزانم بعالمن ای زانبن جی کردی هر دو زاراوی مجی ای هم کرمانجی هم جی زازاکی بکار بینن یعنی پر مراغ دکرم چند جاراجی او هنک دوست و ناسی مهنن اید پارلمنترها ترکی دانا دمینن مگون آنا نهار لترکی وطاهم در دکون مجلیسی گهن دو حرفه کردی جی هم بکارتینن دبی زمانه کی نناس بویاوی دکوه پروتوکول و پروتوکولی مجلیسی لی اوا گوری قانونا وانی آنا وانی یعنی ری نادن جبو زمانی کردی وانی اواکی رسمی بی قبول کرن یا جی بی پیناسه کرن لی جوانی ایگ گروبای وانی ای پارتیا هنن دوی دریده تو آستنگ دکواره قانونی تونه مثلا هر گروبک پارتیا وقتا جوینه خوی گروبا خوچه دکن دکانه پر برحتی کردی پیون لی گلو چند ریخستنه چند پارلمنتری کرده دو گروه خود بکرمانجی جبو چه حول نادم بکرمانجی ناپیوه مادن کی دهر روی دری دخوازن حول دانا وی هاوی و تکوشینا وی هاوی جی دکن و کید وی واری جی چار چه خدمتی جی بک برا مالوان آوا لی برا هیدی او دجیانا خود ویا پیک بینی کو جبو وقتا او دجیانا خود پیک بینه او بزمانه خود باور بن او قیمته که بده زمانه خود ای هم بری تجیوه هیدی مجبوری بهتر قیمتی بدوی زمانی دوی وارد از گاوی وان چند گوتنانه دوی سپاس دکم بله گلکی سپاس است کارم بس او که کلی زیده بکم دوی وارده دوی لدیاسپورا براستی دزگه و سازیین کردستانی لدیاسپورا جبو زمان هر درفت که دا وک نمونه بیشتو یکی سباته کد بیجن ده هر درفت که دا وسا بکه که دیپلوماسی کی جبو زمان که مافه کی هری روایه که تو کسی کی جبوی نکاره تشتا کی بیجه دکاره به دیپلوماسیا دیاسپورا که زخته داینه لسر دولتن وقت ترکیه که زمان کردی آسیمیلاسیون که حد و حسابه یوتنه دکارن زخته بوی آوای لسر ترکیه داینن جبویجی کارکی مزند که به سرمله البت ایل ولات جمالبات بگر حتی کولانا حتی دزگه و پارتیان سیاسی و حتی به جننا پارلمنت ترکیه دا که جناب تجیب باس کرد اوا او که وسانه که مرم نکاره داینالی که دوی واریده لدیاسپورا جی او درفت هیا او امکان هیا و او سازی و او که کردستانی جی هنه که دکارن دوی واریده مثلا زمان پچوک نگرن ده همی کاتی ده همی درفتی ده پروپاندا و نرازی بونا گل و نرازی بونا خواه برانبر دولتین داگرکر و ترکیه که زمان آسیمیلات که به او که گران دکارن دوی واری دا کارن او بکن جبو ویجی هم پیشنیارد که که دزگه و سازیه می سویل ایل دیاسپورا دوی واری دا هنکی او بدن برخواه و کاراب بله بله دوی واری دا تشتک بله دکتر از چنک برکم در باسی بابتی خوب ببین بله ام در بازی خالا خواهد او که دبن ام دزانن ام هر اول دمکی که ام بیجن جروجا که دست بکریه حتی نه چارپل مدیا برنامه خدا بحثا بیارن دست بکا که باخچلی و
امرالي تكا حتى ايرو هر تشبوية قومنا ياجي تش بيستنا تشكارينا للسروي هاتيا خافتن ایجاد وی هفته های داویه دا تی گوتن کو عبدالله اوجلان درخواست کریه که هیئت امرالی پشتی که هفدیتنه که به پارتی و رخستن ترکیه را چه کرن که بچن لباشور کردستانه به تایبتی سروک مسعود بارزانی و هروها نیچیروان و باولو و مسرور بارزانی بواره هفدیتنا بکن هیئت کی ده هفته مهدا چوه پیشی بس سروک مسعود بارزانی را هفدیتنی کر پاشه به نیچیروان بارزانی را و پاشه جی به باول طلبانی و مسرور بارزانی را او کر و دو جیز و گریا جاردن هاتا ترکیه اتخازم جنابت یک لسروی چت کاره بیجه البته امجی گوتنی من هنه مرف چاد کاره ویا بنرخینه شیروه که چما جور ما پیوست ند کر کل ور پیشی پارتی و ریخستن کردستانی او بکرانا گوتبون امی بواره هفدیتنا بکن و پاشه دربازی ویا لی ببونا لی مینا کچوا ورا بایپاس کرن ده تشتکی حساب کرن جالی دولتا ترکیه و هروا هیئت امرالی درباز بون چون لباشور برز او که کم باس کر وان هفدیتنا کرن و زورین اگر گوتنی جناب تهول سرویه کات چد بیش یا بری هر تشتی براستی اف دانوستندنین دست پیکرنن نه ناوک لی هیه ناوکی ویتون نه ناوروکا کوی ام دزانن او جیتونن نه آرمانجاوی چیه باواکی هورگلی ام ویجی نزانن لو ماد یعنی اگر لأم دبي بقناعة دبي أم برفكري بين أف بيواجويا دولتي وصرنا في دولتي بيواجويا بخشلية از بخور إيدي از دبي كرد دبي في نافي في هاوليك بيواجويا دولتي يا بخشلي وآ إمرالية تابي بيجومانا مي بين يعني في هاوي يعني أف بيواجويا دولتي إنسياتيف جالية دولتي هاتي قرتن نقشریج عالیه دولتی هاتی نقشری کرن و دخوازن ویا پیک بینه ناوروکا وی پیواجوی چیه با آواکی اشکره ام نزانن هاو تشتیگ دولت دبی بخچلی دبی و جار ناجی اردوغان دبی تنی آرمان جامعه ام ترکی بی ترور ام جترور پاقش بکن و ام سلاحا جدستی پکک درخینن یا دبی پکک سلاحا درخینن و بی قید و شرط هرگاف جی دبی بی قید و شرط دفج سلاحا بردن و زمینه کی یعنی امی وی هاوی یعنی امی وی چرچواگ آنا رسمی گتی گوتن اوه ها داویا ماین امنیت خواه یا جی لپاش وی مسئله تشتیدن هی ام نزان يعني براستي جي اللي تشتك هي بربال كيشه اگر مخاطبه ويا يجي دولت بو يجي كرد به چن بناوي پاراديگما ياجي چن داخليانيه گچن خالي وان دركتن يا گلو بالا كردان ناكشين دوانا يكي د ناوي كرد و كردستانتون نهاد هفديتن هذا د بلگاد د داخویانیا ده اوه درکوه و دوان داخویانیانا ده یک جایی با آواکی رسمی ناوی کرد و کردستان تونه یعنی دبی هم سر نفکره یعنی ناوروکا ویا چیه کرده چب دسخینن کرده چوان دا بکن یعنی هم بیا ها ده مثلا هم ببین آوای خباتی گمی ویجی آوای چکداری بر به زمینا سیاسی هرن به تقوری گمره دبینه هف آهنگی یک دناف جواته یا پرانی یک ناف جواته هی پیشگریاک دوی وارد هی یعنی جوات دخوازه یعنی ام ببین
ایدی شونا شر چکداری وان باواکی سیاسی بهتر خبات بکرن دوی دره ده پشکریا کهیه و جالیه دن zaten ام باش زانن کو لباکور کردستان yani şerre çekdari yani tişteki zede idil berçava nakbiye bahana keri mezin a Türkiye ji destewan dayı geerişi başur Kurdistan edikin bis dünya bis seda gund başur Kurdistan ji bervan erişe devleta Türkiye dagirkeri hatin vala kirin wêran kirin xelk cî warê xwe bibinin û ew jî bahana wan gidibê PKK li wê derê şerê çekdarî li hemberî me dide li hemberî wê ya sedê Çînê hatine çêkirin gihîdî eger ew nexwazin berkî çûk jî zehmetê gihîdî bifirin servana de lê wê ya dike wek bahaneyek yani ev şerra ne tenê zerarê dide Bakurê Kurdistanê dide başûrê Kurdistanê jî di wê manê de eger xêrek hebe berkî me re bî hawî lê binare lê vêya wexta dê danî jî gelo li hemberî vêya aliyê Kurda çi yani em ê vê PKK çi dixwaze ji dewletê şertê wan çi ye em vêya nizanin yani gotin di cî de li cem dibe Mîrkut hinek dibe Cunuh hinek dibe Hingis niha dewletê Mîrkutek xisî destê xwe û heyeteke ser navê İmraliyê dişînî wê derê dûr ji wê derê hinek mesaj ya jî daxuyanî tên û wana wek reçeterê partiyê siyasiyê Türka didin rê hinek derdorê didin lê ew Mîrkuta ser serê wan dibe hin behsa vê meselê nekin ev çend mehe ew Mîrkut ser serê vî milletî ye nahê li yek gotin ji devê wan derkeve dem partî derdikeve dibe em nizanin wela naveroka wê em li bendenin lê şêlekê jî dibe wê bive beyanek dîrokî ew ê rojhilata navîn biguhere ew ê her çarperçê Kurdistanê biguhere İbrahim wallah em jî dixwazin ew ê tiştekî wanî gişî bê guherandin postî bi ji niha de ji bo çi hûn bi millet re par venakin niha muxetabê vê meselê mesela pirsa Kurd û Kurdistanê ma muxetabê wê tenê PKK û kesayetiyek ya jî kesek na muxetabê wê milletê Kurd bixwe ye muxetabê PKK'yê nê hemû Kurdistanê nin çi siyasî bin çi civakî bin çi oldarî bin çi serok eşîra bin ev civaka giş muxetabê pirsa Kurd û Kurdistanê ye dibe jin bi awakî şeffaf ev danûstendin navê wê pêvajo bin ne pêvajo bin bi vî PKK'yê vê civatê re bê parvekirin ev ji niha de xelk bizanibin ew jî kanibin bîr û raya xwe ser vêya bibe bê çi xêr ji wan heye çi guneh ji wan re heye çi fayde tê de heye çi zirar tê de heye bi dehezara zarok û ciwanê Kurda hatin şehîd kirin li hemberî vêya ka çi em ê bi dest xînin em ê çi bi dest nexînin çi mafê Kurda ê netewî ê civakî em ê vê ê ziman û kulturî di vî warî de ew ê tiştek hebe tu nebe heqêm vî milletî hey van tiştana ji niha de fêm bike ku ew bive negin piştî her tişt xelas bû pê bive wela hema va ev mesela xelas bû û va me beyan da lê ji aliyakê din de em dibînin ku sê name eşkere ê demê eşkere kirin îdî gotin sê name çûye name ji Qandîlêr çûye name a Öcalan name ji berpirsiyarê Rojavayê Kurdistanê jêr çûye û name ji berpirsiyarê wan ê Ewropa jêr çûye lê înteresan name ji demê re nehatiye resmî dem wexta nûnerê demê derdikevin di ser naveroka wê divê wela em jî naveroka wê nizanin tamam hevalê me hinek agadariya didin me lê em jî naveroka yanî dem balkêş hîn ji Öcalan tu name ji demêr nehatiye yani gelek tiştê balkêş hene divî warî de dibe Kurd bi heqê wan heyî yani van pirsana bikin û vê meselê fêm bikin ji ber wê yekê ev pêvajoyek ne zelal e pêvajoyek naveroka wê ne bellî ye armanca vêya ji çi ye li hemberî vêya daxwaziyê Kurda wê çi qasî tê
pek wer pek ne bikemani hinek daxwaze acil ê Kurda werin rojevê nê rojevê em van tiştana nizanin. Teva her tiştî jî niha hem Rêzdar Cenabê Serok Mesûd Barzanî û Herêma Kurdistanê berpirsiyarê wan nûnerê wan ê partiyê wan ê hikûmetê vana bêguman parvekirina agadariyê bi wan re tiştekî pozitif. Yani lêj aliyakî din de yani hatta mümkün bi ji ber pirsa Kurd û Kurdistanê îdî wek me gelek carî bernameyê xwe digotinin ne pirsa hew milletê Kurd tenê ye her ne hew pirsa perçakî tenê jî pirsa Kurd û Kurdistanê jî pirsek bûyî navnetewî wexta pirsek navnetewî bi wexta pirsa Amerîkaniya be wexta pirsa Ewropîya be wexta em ê vê pirsiya çar perçeyê Kurdistan di nav xwe de dabeş kirinin pirsa wan be ê bêguman Kurd jî heqê wan hey di nav hevdû di nav diyalogê kevin di her çar perça heya wan ji hevdû heve ji hevdir pişt û paliyê bikin piştgiriya hevdû bikin nerînê hevdû bi hevdir parve bikin gazinê hevdû bi hevdir parê ve bikin vana vî awî de ez bi xwe pozitif dibînim ki çûna heyetê ji aliyê kê dibe birav ve lê ez bi xwe jî vekirî dibim ev çûna vê heyetê berî her tiştî ji aliyê dewletê hatî îcaze dayîn bê îcazeya dewletê ev çûn jî çê nabe yani loma jî ev pêvajoya ez dibê pêvajoya dewletê ye ana heta niha xwediyê vê pêvajoyê dewlet e ji niha pê ve wê Kurd çi qas be bi xwediyê vê pêvajoyê em ê bi hevdû bivînin ev aliyakî din ji aliyakî din de ev pêvajoya heta niha tur rêxistinê Türkan nemange bi wan rûne niştin lê qansî em pê dizanin heta niha bi partiya Kurdî ê Bakurê Kurdistanê nehatin rûniştandin hinek demeceyê dem partiyê derdikeve dibe xwedê giravî piştî heyet ji îmraliyê were û ji başûr were û piştî her car di îmraliyê di programa me de heye em herin ê partiyê Bakur ê din jî bivînin ew ê bivînin çi qasî tişta wan parve bike berî fikrê wan bistînin em ê vê rexnê wan hebe bistînin nesîn em wê nizanin ev jî nigekî din ê seqetî ê vê pêvajoyê ye yani vê pêvajoyê wexta ji hêlekê tu dikilî wek pir pozitif tê dîtin lê ji aliyê din wexta tu metoda wê dine kiryarê dewlet bi xwe dike dewlet ji aliyakî dibe bira PKK sîlaha dînin em ê riya siyasî ve bêtir xweş bikin em ê bixwazin vê meselê li hevdû bikin em ê helaliyê bidin hevdû lê ji aliyakî din de hejmara wan nayê bîra min bû çend hejmar belediyê Kurda û hinek jî ê aliyê Türka mêr qeyyûm dayî ser wana qanûnek niha tiştekî din heye em dibe em ê ji bo demokrasî û qanûnî bixwetin dewletek gi hurmetê ji qanûnê xwe neke gilgorî qanûnê xwe nere yani qanûn bi serê xwe mana ku tu neye dimîne wan qanûnana tu di jiyanê de çiro dixi jiyanê çi qas dixi pratîkê çi qas tu pêk dîne û tu çawa wayî pêk dîne tu kana qanûnek pir baş bi awakî xerab jî bikar dîne nana tiştêk ev qeyyûm ev îrada milletê Kurd ê herêma wan bi destê xwe sedî li gelek ya sedî pêncî şêstî zêdetir bi rayek wê herêmê Kurda hatî ser belediya lê tu her qanûnê ê navnetewî nîzamê herî navnetewî prensîbê herî navnetewî tu gişa bin pê dike tu di her memûrekê xwe tayîn dike ev memûrana wek memûrî ê welatê müstemlekenin welatê mêtingekarî wan tiştana dikin yani wekî din tune ji gorî qanûna jî gorî hiqûqek ha herî kêm jî ji bo çi eger yekî şayet ki em dizanin giş berê hazirkirinin giş berê pîrankirî giş gorî pîranekê veya dimeşe ji bo çi tu di nav meclîsa wan de yekî din hil nabe jêre eger yekî gorî qanûnê te bêqanûnî kir bi ya jî ceza xwaribe li ber wê yekê tiştî ji alî digire dêlekê dibe pêvajoyek yani xwedê giravê bêstîlah û siyaset û jaliyê din jî de zulm û zordariyek wanî xesbek wanî jî li ser belediyê herêmê Kurda ê aliyê Kurda dikin
فرق ناكي إيرو هدف يا بارتيك دم ياجي حتى جهة بي بارتيك دنجي به بان بحقوقيات مزنه جبر بيك وانا قش تناقض عندنا ببدود اف تناقضنا ابنا كوكيانا ويتشاوا بهفدر لهفدر بكو ببن بنجاب ببن وقت باشورية مدبين براسي جي برسيه جبر چد ببرا ببن هفديتنا بيغمان بي هيئتي چونا باشور جبو کرداج عالیه مورالی بیش عالیه دیالوگ بیشی تشتکی باشه و جبو مساجی وانگشت چاپمنیه ده هاتی بلاف کرن ولا میجی گلگ نوت کربون باز پیوست نابینیم جی دوباره جبر هینج ام تشکی در حقی ویاد نزانن و خویا یوی دم هیویدارن که حالا حتی اف داخویانی اشکره ببن و چای مرکان بیتر راحتی سر بکنه داوی از وی هاوی بله گلگی سپاس البته يعني قالك تشتهنكم عرفت كارل سر باخفة لجنابته قالك تشتاني زمان تشتكم من أوقت كا يك البته أم دزانو كود دوي بيفاجوي دا يجي دوي أو كدا أو باخشلي وإمرالي دا يجي دولة وإمرالي دا حتى أنها تشتكي أشكرات تنايا تشتكي أشكرات تنايا ل سروكين دمي يجي ايكو بالنافي وان دارتين خبر دن دبيجن ولا ام جي نزانن چي على ام هيفيت كن يجي ام تزانن كو تشتكي باش بو كردا ورا كرن خلق جي وسا مانيبيلات كن جوينه كل كردستان تشيكرنا تشيت كن وسانن ليفل دياربكر جي جوينه وسا هاتن تشيكرن ل حتى انها خلجي جوان دبرسر يو تمام عمل حتى انها بابو دمه ونفسه مها شاهد نافان تشتادا وكرد ام تشبيجن يعني چه دخوازمته ده هيك ام بكاربن بيجن تمام سر چوا ل حتى انا وقت جناب تجي كوت او كي بربچافتنا تشتا بربچاف اوا تشتا بربچاف اوا كو تركيا جدسبيكا كل مساله سوريا او جهرتن لسوريا هات شكرن هات قومين كو تركيا تخوازه كو ناخوازه لروجاواي كردستاني كرد بگيجن تستاتوية كي او كي شيروفاكي وسهايا كو تركيا جبو في مسألة فيا درخص بيش كو حتى وي داري بآواكي نوتراليزي بكا لغور غوتنا خطي بخاري اوي فانتشتانا بريفا ببا يعني تركيا هبوناوي يجي هبوناوي شروي باشوري كردستاني شروي روجافاي كردستاني حميم معناه ترورية او درفت دوي كل وان درا سياسات اخوة بريفا ببا آيا دولتك منا تركيا كو سياسات اخوة لسروي تشيكريا چما بخوازه سلاح بدا سكناندن يجي شر بدا سكناندن او جي نقاشيه وكي كاچا تركش دركت گو یا تشتا هری باش اكو باك كلوي شرب دقول لا بتاقنا كو امشي بكاربن بكيفن واندرا اوا منطقه دوله تركيا بعساويت كر جبوي وجي تركيا چما فيات خوازه از باور دكم هيج دو وقت كو هيتا او كي امرالي جباشور دهاتا دياربكر 20 جار طيارات جوتشو طياره شهر جوت 20 جار رابونا چونا لي خستنه هاتنه اجا يا چونا روجاواي كردستان يا چونا باشوري كردستان اجا اف دولته كنت خوازه قالوا كنت خوازه بكردارا براستي تشتكي اشتي كي تشيكه لهفكرنا كي تشيكه ياجي تخوازه كردا 7 سال دن وانا دنگي وان ببره و 7 سال دن جاردن او خود بدومینه و یک جی مخاطب وی تشتی باکوری کردستان و پارتی و رخستنن که براستی جبو باکوری کردستان استاتویه کی او که دخوازن مخاطبی اوانانه حتی نه بوانا را تو تشتکی ناتیه کرن تو گوتنه کی تو پیوه کی تو هفدیتنه کی تو او که او جی دزانن هيا لباكوري كردستاني تشتكي ساتنا لدباكو
بخوا جی بفکرم بیشن ولی که ام بوام پیشنیاره بچم باوانا اوه قبول نکن کابسا پیشیان بچم باشور رجدار مسعود برزانی ببینن و نیچیروان برزانی ببینن اوه دنا ببینن بلکه برای وانم بکاربن باکور پارتی و رخصتن باکور جی قانع بکن جبوی بیشن ولی تشتکی باشه دکارن بوی آواجی او ريز وحرمته او كي كل برامبر رئيسدار مسعود برزاني هيا ونيتشيرفان او كي سياسته باشوري كردستاني هيا دخوازم بلكي دخوازم في اواي كو سبير روج ويجي بشكن تشعبي خلقي دا بشكن كو او ريز او جي كم ببا دكارب او كيواني وساجي هبه يعني سياسته كيواني وساجي هبه دوام كنت لويجي هايدار بن لتشتكو ام دزانن حتى انها لتو او كي جبو اشكره جبو باكوري كردستاني تشتكي تنه او ايجا كا ام بنرنس بروش چه درته ورته امی بهورا تف ببینن وقتی که او امی جارکتن در برنامه خدا باسات شتی وصاب بکن وان ويرام بكم بله والله بري ام فيم جاري بقرن وق مثلا زو حاجي تدو تشتاني بيرامه دبي از ويجي بفيم يك يعني دبي تفقرا رزقاري خوازيانا توي بارتيه مس ريخستني ما يعني باواكي قشتي هر کس لگوری روش و مرجع پرچه خواه سیاسی و ریخستنی بخبته یعنی دوی روشه ده یعنی ما في دبي دناف هر چار پرچه کردستانی دیالوگ و هفکاری و دانستندن هبه لیکسک مداخله پرچه هفدونک جبر چه جبرگ ام جبر مجبوریت جیبه ام دبي کردستان یک پرچه هر در مالا مره براي من إيرو أوقات دنيا شرط مرجع تدف شرط ومرجع هر برشاكي برده لباشور كردستان أنا شرط ومرجع بهدينان و آلية سوران داهي فرقية أنا دفيليات هذا وقت دو حكومتي مهبة وقت دو دسلاتي مهبة جبرويه كي ام نه كيف خوشم بويا او تشتكي دنم دخوازن يعني ام بويا ويا ويشي بويا لو ما بارتيه مي سياسي تفقرا سياسي كردستاني دبي هر کس گوری شرط و مرجع پرچه خواه حرکت بکه کسی مداخله پرچه دنکه و ببهانه ما کردستان هر دره ولاته میه ناباوی من راست کردستان هر دره ولاته میه لباجاره کی تو دسراداره تو ناهی کی تو ناهی کسی کی دن هلما خو برده لجالیا کی دن تو در بش کی دن تو به از اوی دریج ولاته من از گوری دله خو حسبا خو لی باجم شونا گت فایده به تفگرا کردی تو کان زراری بهتر بدی دبی ام لویات دقت بکن اب نقطه دودا مثلا ام قرارات دموکراسی دکن امی دموکراسی بینن نه و کردستان امی بینن ترکیه امی بینن روشلاتا ناوین شرط کی اساسی دموکراسی که خلق شد خوازن جبوه که ام دکانن جوی پیواجوی اگر ناوی ویا پیواجوی دولتی با امرالی با امرالی و بخشلی با کید ببرا بوه اگر تشتیر لسر قدرا کردا دوی واریده اوه بریاره بده بری به بریاره داوی ما في ملتي تنبه دراياوي ملتي وباوا كي رفراندوم مثلا مثالا سبي تشرشواك دركت دنا دفيجوي بيواجوي دركت بكيماني انا لاوروبا الديمقراطيه ويدي جبو هرمكي واختصر قدرها وي هرمكي تدفج اولاتكي برده الويدري رفراندوم تشيد به بلديا ويدري كومنا ويدري ياجي هرما ويدري بريار حتى رفراندوم تشينا بده تشتي اساسي دي نكار تشتابو هرن اجبر قدر انا ملتك دي ورتيدي نتيجه ويا تشد برا خلق بدنجي بلند في نتيجه رايا خوش در حقيقه ويا بده واگر براسي ديمقراطي به برا پیشکشی من باکوره کردستان خلکی و دری بک خلکی چی گوت ام جی بیرادا خلکی یعنی جبو افجی نقطه دن هیویدارن و خلکی مدوی هاوی جی خیدار به جبو باکور مافی
ما zaten pırsa çekdanînê di nava dewletê û PKK de ev divî warî di mafê wan hey li ser münaqeşe bikin gotûbêj bikin û bigêjin encamekê lê em hêvîdarin ku ev ne bi sebebê bive em ê Rojavayê Kurdistanê jî çeka dînin ji bo çi xeterek îro li Sûrî xeter rewşek pir taybetî heye ana iqtidar di destê rêxistinek terorîstekî gelo ew ê çiqas baweriya merey pê bê eger nej teva kil û kêmasiyê xwe eger li Rojavayê Kurdistanê milletê Kurd nexwedî çek bana nexwedî hêz bana ew ê çiqasî ana garantî hebû ku çiqas însanê me li wê derê nehata qetil kirin ji ber wê yekê hêvîdarim ku gib awakî azad Rojavayê Kurdistanê em müdaxeleyê wê derê nekin heta negêje ewlekariyak baş heta negêje statûyak baş di wê derê de em nebin sebebê gil wê derê qetlîamê nuh bê serê Kurda spas dikim بله مادام که te بحث آنی لسر روجاوای کردستان و سوریه ام مجارکی مجی لسر ویه ام وی مجاری لور بسکنینن و ام دربازه ویالی ببن لسوریه و روجاوای کردستان براستی و هفته های داویه گلک تشت زوب تنه گوهرتن یکی جه وقتی که احمد شرعه خواهک سروک دولت اعلان کرد ام دزانه که انا کسا وی پیشوازی وی پریاری کرد و ریوبریا خسر یا حسده جی رد کرد گو کسا جمع نپرسیه و های مجیتنه و ام ویاج قبول ناکم به قانونیه به اوکه لی دو جوینا که دناو بینا هزن سوریا دموکرات و مجلس سوریا دموکرات و هر وها چه خسریت دموکراتیک هرما باکور و رجلات سوریه جوینه کی چیکرن دوی جوینی دا بریار نو درخستنه که تبلی کار شامه ببن و هر وها مظلوم عبدی او که احمد شرعه و خواندیه لروجاوای چه هرما ریوبریا خسر و هر وها به شانازیجی پیشوازیا وید که وک سروکی دولتی یعنی تشتی وسط و جالیکی و انا کساجیش خو جالیکی دم و چه و پیوندی خو بمارا دانیه و دده دستینه او جید بیجن دوی به تا آوای گرم شامی برندن گرم بوارا کار بکن و وسا به هفرا بچن دوی او کدا حتی انها تشتکی وسا که مروا او که چیه کارن یکیتیا یاجی هفدنگیا هر دو آلیا ایانه کسی او که جی بوان بویران تر وسا دخیه بمن وسا دخیه که او جی نچو سری دیسا هر یکی بناوه خواه و به او که خواه و لوی به شامی را پیوندی دانینه و گوتنی خواه وسا دبنه شامی ور حاصل او کارن که اواد نیزی که چند مهر که تخواستن کردا بینم با هف یا جی کرد ورم با هف وسا دخیه که او جی تو انجام کی جه در نکد جبو ویجی هر دو عالی و بسری خواه بریارت دادن و بسری خواه جی هر یکی جالی خواه و کتیت تکلی و دانوستاندنا اجا اوه چقاسا de jibo gelê me li Rojavayê Kurdistanê de çi bîne ew jî anha diktariyê de ye bi rastî merv nikare bêje wala îro viya dixwazin dotira Rojê Telên Herî çû gihîşte cîkî dinê duê da jî merv nizane çi bêje yani eger dewletên wek Fransa û Almanya û evê ku digotin gerek Kurd bigîjin mafê xwe gerek Kurd mafê Kurda têda neywenda kirin gelo awanan hayîca çi dibêjin ez merv nikare ji wî re jî tiştek bêje eger Kurd wiha bin
اگر کرد کنی کارم بی یک دنگه کی بچن و هر روز گوتنی خود بگوهرن مرونی کاره چه بیجه نزانم یا دوی دره تشتگود لسوری و لروجاوای کردستان لسوری حدیثه پرزود ده هرکه و بگوهراندن لی از باورم تشتگ برکی تشبیر کرد ده جبهه کرداجی ده هر تشجی خود دمینه لوی دره جی ام عجله ناکن جبو گوهراندن چه نبه يعني طبيعة فيها انا جابي كردا دا مگو و حسده و سه آلين بويرا الهف كرنا و چون الشرع را دو گوتن نه قانونيه ايروجيت بيجن كرام كورام بهر باخ نه قسطام ايرونيك بو يعني بله بله لروجاوای كردستان دروشاي رو دو تشتي عاجل پیشامه بو يا بكي ماني او باسا كونغران توي دكرن كونفرنس دكرن شونات شتي گچيك بري نها بهين وقت كي هين زوتر دكاني بو آليه كردال لسر داخوازي هفبش دكلاراسيونك درخستنا يا تاني كرد چد خوازن روجاوای كردستاني ايواني هفبش نه الحس برا وقش گوري آليا كيبا و اوايا هم جبو حكومتا شامي هم جبو رايا گشتي و امي في دولتي پیوندیدار باتا ديار کرن تو زرارك ويا تو نبو دكي ماني بو دكاني بو باتا کرن نهات کرن لو ما انا خطرك مزن هاي سبي ايغا هرن شاميجي اوي تشب دس خيننا برلي جبرق داخوازكي هبش كردي رمي روجاوای كردستاني حتى انا جي درنكتي حولي تواكو جناب سروك مسعود برزاني حولداني وي هيفياك دا گشبونك چيبو لهين انجامك نسنديه ام هيفي دارن توا في حمود شتا وانت شتانا ديسا دبر چعوار درباس بكن دمك هري نيزيك دي اولي بكانبن بكي مانين لسر داخوازي هفبش اي باشور كردستاني ببور روجاوای كردستاني لهواتنك چه بو او ويا وقت دكلاراسيونك جشامير و جرايا گشتي ربي اعلان كرن از باورم ويا نپر زحمت اگر بخوا اگر چيك بو دو برا زمينا بنگهاوي بهاواكي بي پيكانينگ داخوازا هر كردي هر چا پرچه كردستاني جي اي روجاوای كردستاني جي نونرتيك هبش في دكلاراسيوني وان داخوازانا بشامير و گوتو بيش بكه لي تزانت قناعتا من بيوي بركي داوي ام نها بفي ام بيشي بفين انا روج آواي كردستاني و سوري البندا دو تشتانه دقرانيت يك البندا هلوستا امريكا ترامب بيوي چبكن حتى واز زلان نبو خوياي لوي دريجي زلان نابه و هلوستا تركي جبوي بفي اف گريداي بفي يعني اف گرينج دو لبندا او نامه جمن نای زانین لیج آلیه گلک آلیا دتی زانین نامه اجانان جوی درر باوکی اشکره جی پیشاندن نه آنا ام دزان آنا هاتی شاندن لی گوری شیروین ای شیروور وانان تکرن جنهاد او نامه چویه تسير لسر هسدي و بيدي وان كريه اف هلوستاوان تي ورشي رو فكرن اولي وقت زانين بيدي جبوغ او جولاني قوك سروك كومار اعلان كر بيكو گش كردا بپرسه جي بيكاتين دم بپرسه ميرك هوج آليه چند ريخستن انجال دبن حمايه ويد قوك سروك كومار اعلان كر گوتن ام وياو مشروع نابينن انا مشروع ديتن بيروس كرن او دعوتي امي بين روجافا هريما خكرن نابين روجافا كردستان يجي او تشتكي دنا دو مثلا مي بين برب اصرار دغوتن ام دخوازن هسدا وك هيزك هيزال لشكري بشكي اورديا پیش روجي سوري ناوندي لأم وك كتلا خوا يعني وك ميفين بشتاري ويبفين أنا دوان بيماناني تالي دي ياجي مساجي تالي دي أو جي نزلاله قالوا أوي بأواكي وك بشكي بشتار بفين ياجي أوي وك فرد بشتار بفين
او جی نباش او جی نچکن تا باس کربوش خو زاتنا می ببین او جوینک د 15 مهه د چه بوی د ناوینا ها مجلسا سوریا دموکراتیک جردبین مسده و هسده و پیده و مظلوم عفدیوان دی یعنی امی وی در دوره گشی د 15 مهه دی یعنی جوینک چه کرنن ولوی دری لسر ناوی ریوبرکی لیوایا باکر آهزی سوریا دموکراتیک آهسده کی ناوی ابو عمر الادلیبیه لگوری او دده وک قالك لهفهاتن دناوان و شامي ده نرسمي جيبه يعني وك اسكلتال هفهاتنا كده دكوي يك واناجي چن خلا در ريسكري دبه يكرنا سازين لشكري او لهي بريار ها داين يعني دوي جوينه ده سازين او لهيين هزين سوريا ديمقراطيك هسده و ريفبريا خوسد بن باني ارتشا سوريا ده جي بگرن افغا با ارمانجا يكرن و خردكرنا هزين نتوي هات آويتن افجي شيروفير وكري اللي نافاروكا يوچبه جنوب اكتيف كرنا سازين سيفيل ام بيك هاتن كو جنوب اكتيف كرنا سازين خدمتگاريه ين دولتي لباكر روجلاتي سوريا ب تنظيم كن جنوب ده يعني الريف الدوله يعني ليفرتي جوارا دبيجن ورن ليفر ام حميد دزغا تسليمي وبكن بنافي سوريا او دزغين سيفيل حكومي او كي حميد بنافي سوريا ورن بالريفبن او يك دور وكشاندنا چکدارن بیانی وایات دی او دبن تکزیل سروی که هات کرن کو دوی همو چکدارن بیانی دناو هزین سوریه دموکراتیک لهرمان باکر روجلات سوریه وکشن yani vay hem Türkiye dixwaze hem beri mazlum Kobani jî gotibû hem jî yani wek çîk jî bi yani dibên ew bi Kurt û Kurmancî dibên yani hêza PKK li wê derê dibe ji wê derê vekşi dibe ser wêya jî dayê ev vaya siyasetan be eger pratīken jî bi li vir meriv dikare pirsekî din bike ez dixwazim zaten wêya vekim lê di rûtiya dewlet di rûyetiya siyasetê ecêbe yani ez bi xwe jî wek kes dibêm bira Rojavayê Kurdistanê ji aliyê Rojavayên Kurdistanê bêîdare kirin kesên wê derê ez wek prensîp wêya remim lê ji hêlekê de Colanî ji Azerbaycan ji Kazakistan ji Afganistan ji her derê dewletê dunya hatinin li wê derê biyanînin wan biyaniyana dernaxîne di ser jî dernaxîne wan dike wezîr dike müşawîr dike çî lê ji aliyê din de dibe ê li wê derê netîce ê li wê derê PKK'yî jî bi Kurdin lê dibe ji bo Tirkî dixwaze dibe bira PKK'yê wê derê ji nav te derkeve yani mesela çi yani em ê bivên biyaniyê Sûrî gil wê derê eger biyaniya wê derkevin bira PKK jî derkevin yani wek qestan min nebe wek biyanî wek ne ji wî beşîbin lê ji bo çi ew terorîstê ew qawelatana te ve hewan din ji bo çi tu wana dernaxînin yani di vê derê de ez dixwazim bêjim gi siyaset çi qas di rû riziyayî norm tê nemayê حقوقك تي تنو برنسيبك تي تنو بويا وي لوي كاكزنا لوي زنا اوكي ام بجن 5000 پێشمەرگە ڕۆژ ئەوە 10 ساڵە پەروەردەگیری و لوێ سەکینێ لەبەر سینۆر نابێژم بسەم وانا بینم باشە وانا دەرخم لێ بسەم وانا بینوەرن لەبەر حاضر پەروەردە بوونە حاضر askerin hazır peşmergen hazır nizam çime biniveren vana liver bici bikin nabejin em vana biniverin lê çune bu em şew nizanım ki devletin evkin Türka û nizanım ku derê anîne xistine wê derê û ku bi sedan bi hezaran kesê Kurd kuştine û li Efrînê dünya katliam kirin, dünya dara şewtan tiştek nekirin, dünya dara şewtan avi awana anîne xistine berpirsîya eskerî. Bêguman ew mijarek bi serê xwe dibe mere ser rawest çî ku lê peyvek me Kurdayê dibe gihayê hewşê talê. Gihayê hewşê talê.
yani Kurt û Kurmancî yek jwan xalana jî zêdekirina hev ahengiya li gel hikûmeta Sûriyeyê biryar hat dayîn yani biner di vê civînê de hesede heye mesede heye idara beriya xweser heye. wana giştê denin ev biryarê wan in gorî givanat bê biryar hat dayîn got hev ahengiya li gel hikûmeta Sûriyeyê were zêdekir li ser mijarên niştîmanî zêdetir civîn bên li darxistin li ser mijarên niştîmanî lê ev niştîmanî gelo niştîmaniya Sûriyê niştîmaniya PKK'yan her yek bi serê xwe yê kîjan niştîman ew jî cê zelalkirinê ye dûr jî dibe tekezî li ser parastina yekrêziya Sûriye tekezî li ser giringiya parastina yekrêziya axa Sûriye hat girin ev jî prensîbek giştî ji xwe herkes dibên ji xwe tu wexta federasyonê jî bixwaze wexta tu otonomiyê jî bixwaze ewaya herkes dibên ku giyanî di yekparetiya erdê Sûriyê de yani vana ev jî xalê giana tê yek jî heye divê tiştê çî jî hene hêvîdanên wana pê vegera penaberan xwezî gemê vê penaberên ê ana ji Herêmê Kurdistanê bi darê zorê hatin derxistin û hîn jî ew teröristên ji aliyê em bivên grûpên ji aliyê Tirkî ve tên îdarekirin û bi rêvebirin wê derê Kurd giş ji cîwarê wan bar kirinin perîşan kirinin dar û berê wan giş şewtandinin xwezaya Kurdistanê nehiştinin bi kêmanî mesela em bivê madenkî hukmê ê Esed çû ê Şamê dibe îdî em hukmdarin li vê derê bihêlin ku Kurd werin cîwarê xwe serêkan yê bi Girêspî bi em bivên Efrîn bi û Herêmê din bi ew eger bive ew tiştekî baş e mekanîzmayên pêkanîna biryaran ev jî înteresan e dibe ji bo pêkanînê de komîteyên hevbeş bên avakirin û pêkanîne bi bandor biryarên bi misogerkirin biryar bê misogerkirin di wê derê de diyar yani teva van tiştana Şamê û wan li hinek meselat li hevdû nekirin yani ew dixwazin vana dixwazin ev pêşniyar e mesela mekanîzma ne biryar e ji ber wanî dixwazin mekanîzma çê bibe li ser van tiştanê gewê biçe awayî li hevdû bikin xuyayî çê bû vaya Ebu Amer el-Adlibî destnîşan kiriye û tagê jî dibe destnîşan kir ku biryarê mijarê gotinê ev gaveke girîng ber bi xurtkirina yekîtiya netewî aramiya Sûriye yani bi vî hawî jî ev bi dawî tê anîn yani ji ber wê yekê ji niha de yani em ê bi vê hesede bi peyede bi em ê vê hinek beşê êdin ê herêma xwe ser bin bi Şamê re dest bi diyalog û hevdîtina kirinin ev yek ji aliyê din de NSK jî dibe em li Şamênin li wê derê ew jî dixwazin têkiliyê wan dînin lê xuyayî di dereca bilind hin tu têkiliyê wan çê nebûye ew jî meselakî din e yani tê eger wanî her aliyakî Kurdî bi serê xwe herin û bixwazin bi Şamê rûnin bawer bike ew ê destê Kurda gelekî zayîf bibe û hêvîdarin carek din hemû alî li ser vê mijarê bi awakî netewî bi awakî Kurdistanî bi awakî berpirsyarî bifikirin û bixwazin di du xalê esasî bi kêmanî li hevhatinekê çê bike yek daxwazên hevbeş ê Kurdê me yê Rojavayê Kurdistanê du bi nûnertî û bi delegasyonek hevbeş bikanebin bi kêmanî dan û sindinan bikin û ev pêvajoya wê hîn gelekî jî dewam bike yani tenê ji aliyakî din jî de ji xwe zaten dunya ana gorî hiqûqa xwe jî nameşin gorî qanûnê xwe jî nameşin roj bi roj bêtir colanî tê naskirin wek serokkomar roj bi roj hikûmeta Sûrî bêtir tê naskirin û dikevin dî platformê resmî roj bi roj bêtir dewletê êdî ê mezin wan dawetî paytextê xwe dikin Fransa ew dawet kirin Rûsya ew dawet kirin û vana jî ji bo Kurd dereng dimîne ev pêvajo jî di aleyhê Kurda de dimeşe dibe em vêya jî destnîşan bikin eger Kurd vî hawî de bixwaze meselê xwe çareser neke
her rojek idi de zarara kurda değil. Spas. بله از دبیجم ما وقتی خواهد زاف زو خلاص کر ما خالما داویه ام بس وقت او که سرنویس باسوان بکن باورناک من بکاربن زیده سروا بچن بیارن لباکورن دوی هفته های داویه دا ام دزانن که لترکیه ji 2012 virda derse hilbijartı ji bo xwendekarên di Polên 5, 6, 7, 8 hebûn û Kurdî jî yek ji wan zimana bû duwê da ji bo vî heftekî ya jî du heftê hayda jî xwe heta heftê mehê bû gelek kar ji aliyê hinekî partî û rêxistina va داخواز کرن لکولانا لسالونا یا جید دزگین راگهاندنه دا که خلق زاروکی خواب به دوان او کدا بده قید کرن و جبو که درسا کردی بخوینن یک او بو دو قیوم هاته سر لکردستان آویتن سر وانه و دو جیدن قیم آویتم ناویان لور البامنینه از آنم که قیم آویتم و بلدیاش دستیوان ستاندن و هر وها خلقجی نرازی بونا خواه نشان بکه اول چند روزه لبر دریه بلدیا و اوکی گلکی خلقجی کس جی جبوی هاتنا گرتن ها نیزی که 45 کس گرتینه دوان بویرانده و هر وقت دیسا خدا پر جوینکی درباره پرسا کردی دا کد بیجن جوینکی سمپوزیمکی چیکر دیسا کملا مافی مروان کد ایها ها ناوی ایها ها اوی جوینکی بوی رنگی چیکر که اواجی گریده AKP بخواه و هر وقت جوینکی بوی آوازی او دمکی هنکی او بناو مظلوم داری دا کار دکرن که جوان قطعی بون اواناجی جوینکی چه کربون که خود گراویل سر مثلا کرد چاره سریا مثلا کرد او کربون وکیدن او جوینانا هاتنا چکرن البت مرف دکاره بته تای بکوین ناو کا کی چه خواستیه ل هر سیجی د دوین چارەسەریya Kurd د امتê daye emetbûnê daye xulasa ew kê wan li gor min ew e her sêjî wisa dibêjin heta niha bêjin sosyalizm bû nizam komünîzm bû nizam çi bû ewana mesela Kurd hel nekirin û hel jî nabe بتنه مثلا کرد د امت بونه دا د اسلامیت دا حل دبه وساد بیژن د لګور خلاصه او کې واناجی او اگر جناب ته خوازی تشتک بیجی کرد یا طبیعی اگر وقت ده 5 دقیقه جیب که مانی با من او دو وان جوینانا دو آلیه هن نها وان ev inisiyatife var rexstanane ve komelek ve inisiyatife danine nerine wan ideolojiya wan away rexstana wan armanje wan mijari münaqaşak din yani em be yani mere nem nerine wan rey mere ne ideolojiya wan renek mere ne away xabate hatta henek çti wan armanje wani eçqas eşkere hay ekran fakhri le çid be beraber ve vaqta ki o kid be beraber ve vaqta ser kurda tişteki pozitif derxine peş de be em vak pozitif le binaran vaqta negatif bejid ve em vak negatif le binaran le tiştem balkeş ve derede a xuda pare û a ew navê komela din çi komela inisiyatifa mafiye tişt nîwanî hevbeş heye ê herda jî em ê vê dawa perwerdeya zimanê Kurdî dikin ev dawa bi taybetî jî em ê vê
دعوه نحقیه افسد سال الملتی کرد هاتی کرن دکن ام ببین دعوه گمی ببین او مفرده او سیاست و ادبیات آن نجات پرستی آد کتابه پرورده ده هنن لدیجی کردا و نجات پرستین گوانا راکن دکن وانتشتانا هجاب و گمره حبک اکیل سر بسکن یعنی نه نگش لگوری وقت مرا چیکی کیوان بده خدا پاره دکلاراسیونا وان جی 15 خالا پیک هاتو با قانسیه لیدنارم یک جد به پرسکریکا کردی او چقا سال نحقی لی هاتی یک جد به مغدوری هری مزن یه وی شری کرد بخونن او دبه ام جید خوازن اف شرا بیر راوساندن ام دو حضور انقره به حضور آرامی دیاربکر و گریدایی اگر لدیاربکر آرامی و حضور چه نبه لانقره جه حضور چه نابه بالکشه داخوازی وان بگو من وقت جنابه تجی گوت هنک تشتا اگر داخواز و خصاصیتیم کردان بر چاوان نهی گرتن او پرسکریه کم بس سالا نهی چاره سکرن و دسری جیده او خصاصیت جی به اسلامیت تگریدان افشف دور هلوستک وانی گدبه لدجی لدجی بیرو باوریا سیاستا فرمی کمالیستا و وانا بحث دکن ایدن جی دوان تشتانا دی گلک تیچی کرن لی آدن آگرین چی راکسیونک دناو آخ پارتیه چی بو بشکی برپرسیارین آخ پارتیه چند انسانی وان بشتاری ناو وی کمخباتی بو و لهمبری هم وان آخ پارتیلیانیا و همبری ویا نونره ناوی چی نونره یا بردفکه سروکومار مهمت اولوش ناوی اره دقاقی مهمت اوچوم او بالکشه اوان بیخانت گناهکار دکه حتی وانه ای اخبارتی جی بشتار بونم بتندی وان رخنه دکه و تشتی هری بالکش وانی دبی گاوا ام در باسی قوناغا به تروریه جی ببن اساس دولتا ملی کومار سازومانا اونیتری ملت ترک همولاتیات ترک زمانه ترکی آلات ترکی و سرودا استقلالی کسک دینی کاره بر لسر گوتوبه جی بکن پرسا دولتا ملی یا کو بکوماری هاتی دامزراندن پرسا مان و نمانیه نه حد کسکیه ریل بر گوتوبه جک و مجاری وکه و بتو آوایی کس و فرسندک وها نیداین یعنی اف جی مرک دبه یعنی اف بیواجو خلاص جی بوه یعنی امی بوین اف چک بیدانی جی terör li Türkiye jî nemîne kesik nikare li ser van tiştanê kişî li ser înkara milletê Kurd tunekirina milletê Kurd asimilasyon û jenosîta milletê Kurd kesik nikare li ser mafê van tiştana bipeyve û ev jî berdevkê Erdogan ê resmî ye ji ber wê yekê gelekî giring e hat wê derecê ku AK Partiliyê ê asıl Kurd hineka لهمبري فياجي رابو بتندي او وار رخنكر وبامن بيشروجي دبي مر سرفانا كوكيانا خوشك راوسته ل بله خوياي ايرو وقت كيما تنغم بيتر سر بسكن بله اجي دبيجن دبي معرف خوشك لسيرفيا راوسته ل دبي ام جبير نكن اف كسي هاي كوفان تشتانا ان هات بيجن حمی دستوان بنی تیل کو کرده به صدا کرد خانقاندنه به صدا کرد کشتنه و جوی پیواجویتن همه بیجه پرانیا و جویتن ام ویاجی جبیر نکن و از بیجم دولت نهاد خوازه والاتیه کی بیجم به مثلا امرالی و چیه باخچالی والاتیه کی لکردستان ودبه
چدبه اواناجی اف گروبین هاناجی دخوازن دجی PKK دا یا جی دجی وان دا لگور گوتنا لگور منتالیتا وان عقلی وان از دبیجم دخوازن وی جی تجیب کن البته جبوک وی جی تجیب کن جبوک خد او که خلقی دا بکاربن بجیب بکن اواناجی مینا کچاو PKK وقتا کی دگوتا کردستان کی چار پرچه سرانسر کردست تمامی و دموکراتیک و سوسیالیست و نظام چه و آنها جی گیشتی کیجا مرحله اساس اوی وی گیشتی کدره وی دبینن لی اوانا هج او کیوان خطرترن گروبی های کن ها باست کن او کیوان تمیز نینه رابردیوان تمیز نینه و تخوازن وی والایی لگور وان کو والایی چید بیه تخوازن وی والایی جی او تجیب کن و دولت جی جالی کی و لگور او کمن جالی کی و پشکریا وان تکه وانا او تکه اگرنا سه حب سمپوزیوم دا عینی داویه هفته دا هر سجی لدیاربکر به هفرا هاتیه مشاندن ایجام بنرن کپیش روز دوی چواب به البته هنا کی کس رابون اوین هد چیه او کن اردوان و آق پارتیه البته هنا کسی وان حتی چه آرنجه او جی رابو او جی وانا او کار رخنکر او شورمندی اردوان رخنکر گو چواد کارتشتی و صابیجه ورحصل اما ببینن که پیش روژه دا دی چواب ببه لدوی واری دا از زیده او کنینم جبوی ویجی ام بنرن که پیش روژه دا ام بگیج نکن یا وقت مگوت یعنی نرینه وان درباسبوی وان تشتیگ کرنن وانا گش نگه ام نزانن و نگه ام دورچاو دکن لی آهری گرینگ با آمن دوی مسئله ده راکسیونا شیورداری طالب اردوغان محمد اوچومکو جبو چه از سرویات بسکنم یعنی تحامل وان جه تشتکر تنه و نیتا وان تنه ی پشتی PKK چکا جی دینه میرک دبی PKK پشتی چکا دینه و به ترکیه به ترور جی بمینه ام لسر وان تشتانا ناهیلنگ کسی گوتو بیج و مناقشه جی بکه نتیجه اوه یک جی او یک جی ناکوکی ناف سیاست دبی مرج نزیک تعقیب بکه از متخواست سروان نقطانا بسکنه لی واب سری وقتا کی بیتر جیر لازم سپاس از نزانم که کی از باورد که هناك برس هبون گلو اگر بکار به محمد دورت یمان برس وک هونجی پید زانم در دورم PKK و پارتیا دمیج صدی نوت وان مالباتا مالا برزانی به خاینات تانبار دکه جبو و پیواجوه به ناو او لپاش درین جه طرف دولت و عبدالله اجالان دین مشاندن و به داخواز عبدالله اجالان دیدن به سروک برزانی اونچا دنرخینن بله دیه برسف بدی از برسف بدم یا تشتکی مرا زیده سر پیفتونه یعنی همه ویواری ده بگومان دل دخوازه که گمرت سیاست خود به استقرار به و حتی ممکن به مرا پری ناو خود ناوی اگر دو او کسانی دستلاتاریا باشور کردستان حکومت رئیسدار سروک برپرسیار پارتی وانا اگر خبری نباش دابن و ایرو گدهارن خال بروان دتوین انفقا و برسیباوی انا او که داد سیاست همه 5 سال های داویه دا گلک تشتی و همه گلک جارا دید و پیک هاتن و پشت دمکی جی کارم بچن بجن
ولا لقصورة منن رد بهم زمان خو به هفرا بگوهرن او لهفجي دگوهرن اجابات تشتكينينه زمان تشتكينينه بصدام مرفا هف كشتن و پاشي چون به هفرا رونشتن و خبر دان و به هفرا هف کاری جي کرن و نظام چیزی کرن دوی ام دزانه کو او کسیم کو چول لهولر لپیشیا او که روزنامه وانا خبر داده اوی پانکارت کرد و حتی دریه ابراهیم خلیل چو دگو برزانی خاینه و نظام کی خاینه و برزانی جوی قبول کریه پیرا رونشتیه یعنی هم چه بیزنی چه نه دوی برکی مرا اوجی درسا درخو مرا جی جارد بالکیشا کی بکن مرا فکری مرا دکانه نوک هفته به نرینه مرا آوای خباتا مرا دکان نوک هفته لی مرا پیوندی دیالوگ و زمانی مرا دبی نه زمانی خراب کر و چیک دبی هرگاه مرا آخو بوی لیب زمانه کی معقول و مروی مرا بوی وی چیتر بی یعنی دبی مرا بزانه به جگ مرا کانیا گا مرا سبی هر آوی لیبا خو مرا زو خرانه کوی چیتر یعنی باوا کی بشتی یعنی مثلا او کرد چت ببرابه فکری وان جهجی به لهمبری هفت خودی تولرانس به خوشبین به و باش به لو ما مثلا می با من او رزقنامه یا سروکی ما و پارتیا پاوکی گدبین یعنی رخصتنین وقت هفتن برابه ون یک لوکسک متن واج بو کرده می سوری جی در باسته به یعنی صد رخصتن پر دوی حتی ممکن بون یک دده این کار به یک برای هفکاری و هفکاریا چکنی یکتیا چکنی این کار هفکاری یکتیا برای ناف دیالوگی ده به این کار ناف دیالوگی جی برای دشمناتی هفته نکن با من برسیواوی برکی اف به اوی اینچی بله سپاس پرسکیدن اگر هبه تنه باش وای پرسیدن تنه نکه کو کام دی سپاس بو تماشاوانان حتی حال مقداری کرن خویای مهنه که وقتی خود سپاس بو کتکارین چارپل مدیای گلپاش کامران و منابی خلقوانا بینن لی اف خدمت که ایجاد کن سپاس بو جنابیت و ایوارا بمون اجی سپاس جنابیت کن سپاس تماشاوان مدکن که اوا ساعت و 20 دقیقه بمرانه و هر و سپاس حوالی می لپشت پرده که ما ادارت که حتی انها پرده ما تکشینم سپاسی وان حمیات کن و ام دبیجن حتی برنامه کی دن بمینن خیر و خوشیه دا و جبیر نکن برنامه چارپل مدایجی گداری بکن هم برای فیسبوک هم ایکس و هم جی یوتیوب ام تکارن برنامه گداری بکن و جنه هوا مالا و هوا شوا مینه خوش و بخاطره شب باش